so happy with my purchase. I think I'm gonna buy more. So I put it in his hand. Every fear, every plan, even when I don't understand. Hello guys, welcome to my channel. My name is Saike. Welcome. If you're new here, please don't forget to hit the subscribe button to become a member of the family. To my returning service, welcome back guys. Today I'm so excited. I received my order from SHEIN. So I put it in his hand. I was never walking alone, even when it felt like I was on my own. So I put it in his hand. Every fear, every plan, even when I don't understand, I'm learning to trust where I stand. Hanging by a thread, I don't gotta know how it is. Long as it's in his hands, I don't need the whole picture clear. Just to love life. The prices ngizazibeka up, ngizazixhoma up ecaleni guys. Ayisengathi extra strap like up. You are excited. Inazo nendawo zobamba uyayivula. Inazo one, two, and then three. I have it. There's no lazy and peasants and I do from there's Bob. Okay guys, I'm back. And then the man and the thing and the wallet. So I'm like had one. Faka apa amakhadi wakho 1 2 3 faka 3 4 5 6 faka amakhadi wakho ay6 and then you can put here your coins, your cash, and then also here ungafaka imali yakho apha. This wallet is so nice. Ndilungiselela emsebenzini ke mna so that ndizoyifaka epokothweni emsebenzini. And then the tracksuits. Why ngathi inkulu? Ngathi inkulu. Nancy, my tracksuit top. It comes with a tracksuit pants
Oh, I hope usana indilingana. I got it in a size medium. I hope indilingana. Ngithi nesikia ngathi ibheki too much. Sakwenza i-try on. Mandiyoyinxiba ngoku guys ndinibonise uba enjani. I'll come back. Okay, I am back guys. Ndinxibile. I'm happy with the size. But ingathi inde kakhulu. But I love it. I love it. I love it. Ooh. Ooh, I'm so talented. I'm so talented. That's it, guys. Hey, ngifuna ukuthenga ularge ke sana inoba ngemkhulu. Ndithathe medium. So it's hot. Ipholile ayikho shushu kakhulu. Okay. Bekhona at the store but they get 2 tracksuits same size. Sapina nibonise kahle xa ndivele ndonke guys. I love it. I'm happy. Okay guys, here is the second one. Here is the second tracksuit. I got it in a size medium also. Ooh. Size around, size tight. And inequality yakhona engathi isabu fleece here and here, and then they camouflage on the sides, on the inside there and here also. I'm happy with my patches. I wish zimlingane ndithenge iilantuka ezi-2 with different colors because zaye ndibona uba ndithenge ezi-2 ezi-red, so ndayitshintsha ke phaa kwi-order ndatshintsha ikhala ndafumana enye ikhala. Nansi ndithenge i-12 years ndisayizwe apha. Here's the second one. It's the same but it's different colors. This one is red. Oh, I like this one. Wait, inhle. Pants corner. I wish lingana ke sana.
I think le ndizayinceda sana because ndiyobona usister wam osesibhedlele ufumene umntana izolo, umntana oyintombazana. So ndizohamba ndiye kwa Clicks ndiyokukhangela into endizomthelela i-gift, and then ndihambe ndiyombona. I think ndizonxiba le because wow kusana andinoyikhulula, ipholile ayindibambanga right ndiyeki. Hey guys, masambini ke ndiya hospital esibhedlele ndiyovisitela isister yam. Molweni again bandase. I'm back now from the hospital. I'm so tired son. Ndifikile pha kwathiwa abantu aba allowed ungena phaya wardini to visit umakhulu umntana notata umntana. Isister angeni, brother angeni. So ke ndijike emnyango, ndimnike emnyango yonke lento awungeni wena, awukwazi ungena. Wesiba bendingayazi nalo nesister yami yothuka pha ubabo khaya kutshiwo uba ayizukwazi ungena isister ngene ntona andiyazi sana, but security zabe zisithi no awukwazi ungena. So lilonke ke khange ndingene.
So yeah, but ndithengile i-paper kwi-gift bag. Ndamnika usistam zonke into ndizenzela egeyithini, ndimnika emnyango phaa esibhedlele khange ndikwazi ungena. Nezaa nto bendimthele zona ki-snack khange ndikwazi ungena. But into ibingamandla ibiwe ndifuna uyithenga sistone because usistam uthi usokola ubreastfeed, ibisi aliphumi, so funeke asele into. Ndamthela ne-iced tea, i-rooibos iced tea. Ndamnika zonke, ndimnika ndibabone kakuhle wethu. But ke uhleli bezobuya lapha endlini, ndibona umntana smite. I think ndizoyivala apha i-vlog yam and such yatsha. Bye-bye guys.